Izdanak marketinške agencije Superdot je robna marka Mušema. Nastala je namenski uz želju da razveseli klijente. Mušema je u stvari nastala kao možda neka naša, kad kažem naša, marketinške agencije Superdot želja da proizvodimo, a da to ne bude nekako vezano sa klijentima, nego da bude vezano sa nama. Možda je to onako malo narcisoidna želja, ali u svakom slučaju postojala i mi smo, obzirom da imamo jedan kurs koji, odnosno Mušema, sama prva Mušema po kojoj je ceo brend dobio ime, je nastala kao neki naš novogodišnji poklon. Pre 2 godine kada se Mušema pojavila, ništa nije prepušteno slučaju. Otpočela je saradnja sa mladim dizajnerima, urađena su pakovanja i isplanirana distribucija. Tačno su znali razloge postojanja. Mi to gledamo iz 2 perspektive. Prva perspektiva je u stvari želja da se nekako proizvodi i da ne bude... Danas imate, recimo, sve se proizvodi u Kini. I nekako nam je malo bilo muka da, obzirom da se mi bavimo nekim i dizajnom, industrijskim dizajnom i suštinski nekom uslugom i nekom proizvodnjom, žao nam je bilo da se sve tog tipa proizvodi na nekom drugom mestu, da se ne proizvodi tu, kod nas. A s druge strane, to je malo i nama u stvari jedna vežba, mentalna vežba, da drugačije posmatramo naše klijente. Mušema danas ima 30-ak mustri, toliko mladih ljudi je otprilike i prošlo kurs u Superdotu. Dizajneri, arhitekte, enterijeristi pravili su po 1 prostirku za 100. Na prvi pogled deluje zadatak naivno i onda to može da bude velika greška dizajnera da olako prihvati takav zadatak kao dizajniram za neku Mušemu. Ali ja sam to shvatio dosta ozbiljno jer mi je baš super fora i snašao sam se okej. Nenad je otišao zadovoljan iz Superdota. Kaže da je prošao pravi proces edukacije i sada ima stalni posao. Mušema više nije samo nešto čime se prekriva sto. To je sada i lampa, torba, kecelja, ali i srpsko nebo. Mušema je nešto što mi ekskluzivno u Srbiji znamo, kao prostirku za 100. Svuda ostalo mi je to samo jedno ime koje u stvari ništa ne znači. Tako da je nama Mušema prerasla u jedan brend koji u stvari sad je opredeljen prema tim gift shopovima. U stvari da napravite nešto što bi moglo iz Srbije da se ponese kao neki unikatni poklon. Unikatni poklon koji se može pronaći u specijalnim gift shopovima Srbije, Rusije, Crne Gore i Makedonije. Mušema nastala u našoj zemlji, proizvedena ovde, nastala u glavama domaćih dizajnera.